مردم اما در همینجا السلام علیکم. خب دوستان السلام علیکم. روزی همگیتون بخیر باشد. پگو خود یکشنبه و برای پگو را تلفن آوردیم. دست میکنم تلفن ها زکات شدگان. روزی خدا خود نوای مترو رو اومدیم. من که ترگوچین می‌دونم. ترگوچین در مغازه ما مثلا اینجا دای. تت زیلیونی. این مترو برو اومدیم. روزی خدا خود طرف مترو رفتیم. چی مغازه میریم؟ گرافیکی کوری مغازین. هر روز ساعت 10 سحر تا ساعت 10 بیگای تت زیلیونی و همین پیشی وقتی مترو اومده سام شو شما امید نشود. همین مترو برو اومدن روز میبینن همین مغازین ای همین که اومدن главный входи торговый центр خطیف مترو اندرینی مغازین نشونا арка خطیف در اومده بسم الله. خب اوپ قریبه چوت دیدم میزدم اینجا باشه تلفنو واردایم مقصد ایتا تلفن کم مونده بود همو را گرفته اومدم. این باشد مغازین ما مغازین ریال فون. اینجا نیوتن اکسسوارا را نیوتن تلفن ساعت держатель чехол наушников чанд намудуш powerbanko соато автоколонко автомонитор и колонкои майдай да бо наушникои калон асай ого мардум ҳама дар ҳамҷа ассалому алайкум. хоб мардум ҳама дар ҳамҷа ҷам шанбе ҳозир телефони омадагира як ба як нишонтон метиҳам. худо хоҳад иҷада бошад телефони наомадагӣ чӣ Redmi 13 фақат ҳамунҷо даёзӣ нархш 12,500 12500 ҳа. ин телефони Redmi Note 12 628 телефони Itel P40 омад 128 нархш 8000 рубл. ай телефон баъд телефони дигари омадагӣ иҷада худо хоҳад ирами ду расветкаш хати омадагӣ ина Itel ё Itelан конечно ва иҷада бошад телефони чиаи телефони Honor 7 Plus 7 Plus омад. бисмиллоҳ телефони Samsung A14 вообще ёфта наҷдестай A14 овардам бо инаи бошад Tecno Power 5 чиаи Tecno Power 5 ҳастанд. нархҳои телефонҳои 15000 рубл сар мешавад. ай 15000 рубл 15000 рубл сар мешаванд. Samsung A14 428 Вьетнам нархи 14500 рубл ва телефони Infinix Hot Ci свети сиёш буд дар магазин свети сафедшо овардам бо имина сиёш монда буд сафедшо овардам. иш чия Honor 7 Plus инҷа бо 7 Plus чия ки дестен ин телефонҳое ки ҳамин рӯз тамом шуда буд бо ҳамин рӯз гирифтам овардамшон ва ини телефони ирам Infinix Hot Ci свети сафедаш Samsung A14 як аз заказ карда буд ҳамура овардам. инҷа бад телефони буҷетни 5500 ҳастай. телефони буҷетни 5500 Poco S51 264 тагаш ҳаст шуда бабай брат 264 ва инҷа боша чиқа видеси на телефонҳо витринодан ҳамаш ҳаминҷода нарх навои телефонҳо ҳамаш дар чӣ мешавад телеграм канал дар мешавад бемол дромода дидан то мумкин аст. ин телефонҳои нав вардаги ҳамюзина Redmi 12S сиёҳуш кабутуш сафедаш нархош инош бошад мисол 428 12500 рублай ва 856 14500 рубл. ина Infinix-о Tecno Spargo Tecno Camon ҳамаш дар ҳамҷа ҳастай. бемол омадан то мумкин магазин ҳар рӯза соат 10 саат то соат 10 бегара кор мекунад ва иҷа албатта реал авиакасса ҳам ҳаст. билет ба ҳама ҷо ҳаста. ин рақамҳо барои авиакасса бемол муроҷиат карданген телефон ҳамач иншоаллоҳ дар наличи ҳаст ва ҳама вақт магазин барои шумо кушода иншоаллоҳ. اینجا باشد بچه‌ها تلفن بکشن این تلفنشون جو بجا کشیم تا که بیا مولا اومده زکات کرده خریداری کرده رفتن تا ممکن